Evar baş Kurdistan, evar baş Kurdistaniyên li diasporayê, evar baş hemû kesên niha li çarpelmedya temaşe dikin, hûn hemû bi xêr û xweşî hatin bernameya dengê diasporayê. Temaşevanên hêja em di bernameya dengê diaspora de li nav Kurdistaniyên li diasporayê welat bi welat dijîtal em digerin li ser kar û xebata wan, li ser parastina nasnameya wan, em li ser kurdiyatiya wan em dibin mêvanê wan bi wan re sohbet dikin û bi we re parve dikin. Mêvanê min yê îşev jî yek ji wan e di aliyê tip medîsîn tenduristiyê de gelek xebatên wî yê hêja yên lêkolînê hene, di kovarên navnetewî de meqaleyên wî hene, her wiha di warê kurdiyatiyê de xêrxwazekî alîgirê zarokan e. Di gelek projeyên alîkariya mirovatiyê de serkêşiyê dike. Dixwast em îşev wî bikin mêvanê bernameya xwe û fokusê bînin ser kar û xebatên wî yê hêja û pîroz. Mêvanê min bi rêz Profesor Doktor Hüseyin Bektaş e. Doktor tu bi xêr hatî bernameya dengê diaspora. Navxêr da bî gelek spas bo daveta we ku ez beşdarî programa we bim, bernama we bim. Ez gelekî xweş bûm. Em jî gelekî kevxweşin û gelek spas dikin ji bo ku te karî bû di nav ew qas karûbar di navkarê xwe de te demek da dengê diaspora. Gelek spas ji bo min cihêşanaziyê ye. Tu dîsa bi xêr hatî. Doktor em hinekî em zanin tu ji Bakurê Kurdistanê ye. Em hinekî te nas bikin tu ji kîja herêmê ye. Em hinekî li Kurdistanê bi qasî tu dixwazî xwe bidinasîn û em dûr werin diaspora. Ez helema çewligê me hêla Kurdistana Bakur tedî bi Tirkî dibêjim Bingol ji ber wekî navê Tirkî jî bibêjim navê wê em dibêjin çewlik li herema Dêrsimê ye. Gundek ez tê de hatim dunê li cem çemê cemê diçe Munzûrê cemê Pêrê ye û ew cema li hêla me derdikeve û dikeve cemê Munzûrê. Ew gundê me çarçoveya gêriyê Dêrsimê û Erzingan û Erzurumê ye. Ji ber wê yekê jî yanî em xewekî Dêrsimiyan dibînin ku ew herêma Dêrsimê ye. Belê, belê. Serçava. Doktor tu kengî û çawa tu hatî koçberî Ewropa bû û macera te kengî dest pê kir? Ez hindekî welata dest pê bikim em ki zarok bûn gundê me de erdlezin hebû ji ber yekê me digot zelzele li hêla me de serê me de dibêjin zelzele gundê me xirabe bû û em ji gund derketin û hatin ew qezakî me heye navê wê Kanîreş em hatin Kanîreşê ez wê çaxê zarokekî piçûk bûm malbata me yanî tenê bavê min û malbata me bûn em di Kanîreşê de çend salan jiyan min wê derê dest bi dibistanê kir lê karê ki bavê min bikirin zêde nebû bavê min wê çaxê defret derket ku bê Almanyê wekî bi kar kir û ew hat Almanyê sala 1971 da bû. Belê em tev malbatê lê li Kanîreşê man li wê derê çûm dibistanê em wê derê me dibistana navçe jî xelas kir ji ber ku cem me lîse tune bû ez çûm Meletiyê cem me tam li wê derê dijiya çûm mala wê da çûm lîsê û sala dawî da vê geriyam hatim Kanîreşê ji ber ku li Kanîreşê lîse vebû watak em hatin Kanîreşê lîseyê da du tane mamosteyê me hebûn yek mamostekî me ji bo fîzîkê bû êdin ji bona zimanê Tirkî û edebiyata Tirkî bû me bi wan her du mamostan lîse xelas kir dikarin bidim ber çavê xwe çi me hîn bûn me çi hîn nebû li Tirkiyê da defret derneket ku ez biçim üniversitê ew defretê me tune bûn ji ber ku
يعني مروفك الإسطنبولي الأنقرة الإزمري أداني دبستانا خو خلاص كتير تنكاري بوارا كاربكي از حتم ألمانيا جنب باوي خو لبدري ألماني هم بوم آمدست بونيفرسيتي كر وصا حتم أوروباي أو صالح حزارون يحسدون حفتو نهبو وطاك حتم أوروبا وروشندا جهان ناجي لأوروبا دجيم أم بون أوروباي از هرتم دبیجم از آن از کردستان آوروپا تیمی. بله به هزار میلیون کرد اروپا نراسته. دکتر دمات وقت خورده کی وقت جوانه کی کرد تهات آلمانیا چه بالا تکشاند چیشتر گوهرتی تر بو تا گوت مبدود ما مستا لیسا قداند تخمین بکن وقتی تددا بر هفدو چفر یعنی هنه کیت کار بحث بکن چاوا بو چاوه جوانه کی کرد دماتهات آلمانیا دورش خو بله والله از تم دبیجم حتی کاتم وراجی میگوت مرول کلونی اروپا دا تو بینا آزادی دکاری بگری تدی الولات مدا yani her çar parçayı Kurdistan'da ez tane başvuru Bakur nastıkım. Jiyan gelek bir zahmete. Tu derdi ki bir koronan ve araban dubini, nizam robot dubini her tüm telaşiye kiye. Avrupa'da tiştek güsen yine. Avrupa telaşı geme. Meru aşitiye bindiki, aşitiye bindiki. Bir balamı kışan birasti. Lecar caranji meru dit davaya hafte كل كسك اللي كورونا دا تونه وهركس مالا خدا روندنا تشتكي ناكي اللي ولات ما تشتكي صار ناس نذكر محمود يرفع ام كاتش كاس نذ شو مالا خو بيبالا من كشان براستي وقت نجي مروفان راحت تذكر مروفان رماني خدا قوتن صار هر تشتي ذكريا باخفن بروبلمك كتونه بو ام ولاتك يساعد جنب ترسيان در كيفن كورونا ماك بوليسه كي دي ما اسكره كي ديم دبزديا لما مذكر اللي بدر تشتي قصتونه وي بالا ما كشان براستي بله ت كما دكتوري هالبجارت بو برسكي چتن از نزانم از وقتك چه بالا تکشاند که جهمو مسلقات دكتوري هالبجيره وش خد بشاته جي بشك برفراهم والله از بيجم كان يعني او كانجي او بريار كانجي بترتيبو اشترى بيجم از زاروكي كي بچوك بوم دايكا من نخوشك وي دركت هلا مدا تدي دكتور جتونه بوم بله باوي من روجكي داكا من قلت اجي زاروكي بچوك تفي چومم هيچون هلا گيريه گيريجي قزاكي بينغولي هي بچبليه بله قولوا ده دكتور مصطفى هي الجندي كاريري ده ام چون جام دكتور مصطفى كل کی دا کامن هب كل اي برچاوي من بين ناركوز بكيريت اشتكي تشيكر من شو قلت دكتور مصطفى لخست ما باشي هم بوم که دكتور مصطفى دكتور نه زمانه کی لإستانبول جام دكتور کی دا وکی ببجم چه خدمتچی کار کریه لوهات يو جيغيدا بيو دكتور اوج باشا علي كاري قال كسكر صاحبي علي كاري داكا مشكر بيجم اللي اتبيجم او تديب اوروبا دا بيجم كي نوت او تشتي غسايا دا بيجم يعني او تشتي كي بيشروجا من بيجم بسو دا سيربي و از كرميو علي از واد دست بكم واكيد نجي من ولاتا قالك نخوش دیتن گله کس دیتن کسی که تو نبود دکتر تو نبود ام گله حتم بچیانا دیاربکر یعنی الازیزی کو نخوشی که خوب ببین یعنی ارزرومی از بیشم وانا سدمی بون از چما بخازم ببین دکتر بله يعني تسير جيانا الكردستان هي بله بله دكتور برپرسه اونکولوژی اونکولوژی نواره و گوهستنا نقل کرنا ارگانا از زمانی که من 25 سالان ارگان نقل کردن üniversite Hannover'da از ویردا کار دکر مکزب کرچک و پانکریاس transplantasyon çekir نقل کردن وانا çekir
لیوای 4-5 سال از بیکاری ناکم از اسم وگرد از هاتم برمنی و من بیشی جراحی و انکولوژی گرسری خواه و از انا سروکی بی بشیمه و سر بیکاری زیاده تر دکم لیله نخوشخانه üniversite داجی من او کارا دکر dedi transplantasyon her roj ninin yani gerek yek heba organı خواه بده باخش بکه یدنجی هبک organı خواه بگه li baxışkirina organan jî yani pir zehmete ji ber wê yekê yani me onkoloji jî me cerrahiya normal jî hebû dikir ew beşê min bû rast em dizanin ku di gelek kovarên medîsîn yê tenduristiyê de yên navnetewî nivîsên te yên li ser beşa te hene her wiha em dizanin ku lêkolînê te jî hene gelo dû warî de teoriyên te, îcadên te, xebatên te wiha hene ya jî karenekî behs bike çi meqalene? Belê min wexta ku min dest bi üniversiteyê kir, üniversitede min xwend min xwast ez wekî lêkolîner, wekî mamoste üniversitede bimînim û wî karê xwe pêş de bibim û ew defret ji min re jî derket li üniversitede mam. Lê hîna ku min üniversite xelas nekiribû min dest bi laboratuwarê da dest bi kar kir ser transplantasyon yani naqilkirina organan min kar kir armanca me ew bû ku em nexweşan ra toleransê bidin wana ku organekî ew digirin qebûl bikin yani vücuda mirovan wisa ku organekî xerîb dayê ew dijî wê kar dike û dixwaze wî tiştên xerîb di canê xwe de dijî şer bike. Me xwast em ji bona organan toleransê çê bikin ser wê lêkolîneyê xwe çêkirin û ser wê jî gelek tişî weşandin anî li tibê de wer weşên yani îcadên pirê mezin her roj nabin ew gelek kêm in meru gavên piçûk davêje ê me jî werbû me hintek gavên piçûk avêtin lê me derxist ku me defret hene meru dikane toleransê bide ew yek organan dikirin bide wana meru ku xwîna mirovên ku organê xwe baxş didin meru ku wana bide organa mirovekî organ digire bi wî wîsayî meru dikane ji bona gurçikan ji bona kezebê toleransê bide wan mirovan û ew bû lê ew defret di tipê de jî kêm in ji ber ku zêdetir organ tên baxşkirin ji mirovan mirovên ku mirine ji wana organ tê girtin em nikare xwîna wana bidin yekê dinîgere tu pêşa roja tu sê heftan du meha pêş de dest pê bikî ancak yek nav mirovê xwe dane eqreban e organekî xwe baxş bide meru dikane wana her wisa tolerans bike ji ber wê yekê jî yani gavên mezin meru nikare bavêje û gavên piçûk in min ser wê gelek salan lêkolîn kir her wisa ji ser onkolojiyê me lêkolîn çêkirin û gelek tiş me nivîsî bawer dikim nêzîkî sed weşanên min hene li evkên navnetevî da lêkolînên min hene lê her tiş gavên piçûk bûn yani ê mezin bibêjim wallahî wekî me ana perpûn yani vaksîn dijî Covidê diyê na tişek wisa çi ne hemû gavê mezin bi gavê piçûk dest pê dikin gotinek Kurdiyê erê doktor kar û xebatên te di warê medîsîn tenduristiyê de ji bo mirovetiyê gelek in tu her wiha ji bo karê rêxistina înîsiyatîvên sivîl jî tu gelek xebat dike em bi yekîtiya doktorên Kurd li Almanya dest pê bikin kengî û çawa dest pê kir dikare ji me hinekî behs bike Komela doktorên Kurd yani yekîtiya doktorên Kurd li Almanya sala 1974 da ya yekem vebû ez wê çaxê hîn Almanyê nebûm ez 19 de hatim Almanyê ez endamê wana bûm bawer dikim 1983 bû min ew heval nas kirin li vê çaxê ew komal hatû avakirin ku bi hemû doktorên Kurd her çar parçeyên Kurdistanê ku li Almanyê dijin bên cemhev براهو د ناس بکن و او به کومل دا و چاقی نزدیکی سی دکتر هبون کار دکرن اول جما از پاشی کتم ناوی رخصتنی مهاورا کار کر هر ایروجی هم هینا کاری بردوام دکن
و اسپاشی که بم دکتر و خبرتیم کتم قومیتا برێڤەبریە وی دەرێژی بساڵان تێدا مام وای 3-4 ساڵی داویدا نەکەتمی وەختا من نەبوو هەواڵی جوان هەنە بڕ ئەو بووم دەستی خۆ چێ بکەن لێ ئەو کارێکی پیرۆز چێکردن کارێکی دەراڵ چێکردن هیناژی چێ دەکەن کاری مێ حەری مەزن ئاناتی بێربیرا من وەختا کە داعیشی ئاوت سەر کوردن ئێزدی لە کوردستانە باشوور مەوەی چاغی کۆمەڵا مەیە دۆختۆرین کورد لە ئەڵمانیە و دۆختۆرین کورد لە ئەڤروپای هێتن لە سوێد لە ئینگلتەرێ لە سویسرێ لە بەلچیقای و ئەم دەرکەتن 20 دۆختۆر تەف دۆختۆرین کوردان لە باکوورەی کوردستانê li Diyarbakirê li Mêrdînê li Şirnexê Wanê em hevra batman jî hebû em ji hevra nêzîkî 20 doktoran çûn Kurdistanê û me alîkariya pênêberan kir em wê çaxê li wê derê nêzîkî 3 heftan man û hikûmeta Almanyayê ya Saksona jêrin ew eyaleta Saksona jêrin alîkarî bi me kirin bi nêzî 200,000 euro me yekî destê me hat me ew kara pêşta bir me ew kara çê kir wê derê em hîna jî berdewam dikin vî karî. Pirsek min hebû migwazê biçekî derengî bername bikim dawiya bername bes ez aniha dixwazim bikim ji ber ku bi vê girêdayê Kongreya Medîsîn ya doktora ku we li Kurdistana Azad pêkanî di wê kongreyê de pêşniyarek te heye doktor dibêje ez dixwazim yekîtiya doktorê Kurd were avakirin û hemû doktorên Kurd li cîhanê bibin endamê wê dikare hinekî behs bike ji bo pêkayîna vê projeyê vê projeya girîng û giranbuha fikir û hêviyê te çi ne? Ez berê dest bi kongra me bikim kongra me navê wê lê kir kongra tibê ya Mezopotamyê me sala 2008 da bû em doktorên Kurd hatin cem hev li vê derê me golo dunê de her derî her welat her gel kongreyên lêkolîner kongreyên zanyarî bi zimanê xwe da çê dikin em doktorên Kurd çima çê dikin gelê me gelekî 40 milyonî ye û em me biryar kir em hevra ji Avrupa zêdetir bi Almanya em çûn Kurdistana Bakur li Diyarbakirê li Wanê û Batmanê me tev rêxistinên doktoran û Mêrdînê em hatin cem hev me biryar kir ku em hevra herin Kurdistana Başûr em wê çaxê ji nêzî 12 kes bûn em çûn Kurdistana Başûr Duhokê Hewlêrê Suleymanî me doktorên wê derê da têkilî danî û me biryar kir ku em kongrekî doktorên Kurda çê bikin bi zimanê Kurdî İngilîzî her wisa jî eger em di Kurdistana Bakur da çê bikin bi Tirkî yan jî hindekî heval hinek bû ku zimanê Kurdî yan jî İngilîz nizane bi Erebî lê bi tercûmaniya me biryara xwe girt me em hatin sala 2009 da me kongra xwe yekem li Diyarbakirê çêkir Amedê da li wê kongrê da nêzî 60 kes beşdar bûn beşdarên me ji hemû dunê hatin hemû cîhanê hatin ji Amerîkayê gelek hebûn ji Japonyayê hindek hatibûn Ermenistanê hatibûn her çar parçeyê Kurdistanê hatibûn me her wisa me neh tene kongrê xwe çêkirin ji wan neh kongran bawer dikim 4-5 tenê wana li Kurdistana Bakur bûn êdin jî 4 tene ji Lewikê bûn 4 tene ji Kurdistana Başûr me çêkirin yek 2 tene li Duhokê çêkirin yek li Suleymanî û li Hewlêrê jî me bixast em çê bikin lê paşê mesela Covidê derket em nekariya çê bikin ev hêvîdarin pêşa roj de em çê bikin li Kurdistana Bakur da me li 2 caran Diyarbakirê çêkir Mêrdînê Wanê çêkir anî gelek delal derbas bûn kongra me mezin da nêzîkî 700 doktor hebûn me kongrê xwe bi 3 zimanan çê dikir zêdetir li Bakur da bi Kurdî hindekî hevalan bi Tirkî axfaqtin êdin jî bi İngilîzî kongra me yekem da afaxtinên Kurdan yê doktoran sedî da 40 bi Kurdî bû kongra me dawî da sedî da 8 bi Kurdî bû anî me ew dest pê kir ku Kurdî bibe zimanê zanyarî
از تیبرا من وقتا که لدهوکی مد کنگره خواهد چیکر که مسعود بارزانی جهات بو میوانه مل کنگره دا افاختینه که چیکر و چاقی پر حسی بو تو از من پر جران افاختن چیکرن برمروان از وقت کلجان نبوم از برکو ایرو پیشیا 700 دکترین کرد زانیارین کرد داخفم از نکارم ببیجم چه و چاقی جمعه گوتو بو او شرمه بچیکی خلاص بو شلامه بشوندا یا زانیاری یا دموکراسیه اون گره بگن دستی خوچیه بکن او پیدا که کلک قدر بو پر دلال بو از او هین رجی اصایه بله دکتر کمکرنا 600-700 دکترین کرد جهاوردور جهان کردستان ارگانیزاسیون مزنه زحمتیه و چه بون و چه امکانه لدار خست yani imkanın meçnen refletin meçne mesela heri mezin ya ekonomik yani gerab finans hebben gerab perimeran hebben lim em hertin serbxaman mej keseki ev alikari negert ne belediyen bajaran alikari mekirin neji partiyan o yani rehistran alikari men ne hast jberku her doktor ki beştari kongre de peri beştariye da mebui peri kongre pe kanin nar Avrupa'da dünyada va kongren tepe hertin bu alikariya firmen kompaniyen derman anti çekirin le kongre kurdan da ev naverin verin tijde xat peşkeş bikin ev nema yani em tenis mesel bu be defrat en imkanı xav çekirin از پر bir ser bilindim ji bebêjim ev zêdetir problem ew bûn lê wekî din jî tabii organizasyon ser melê çend kesan da bû yani waqe rehet nîne yani me çend kesan heyn êvarê mehan em xewitîn pêş da bir pêş pirsekî te pêş da hebû te bû ew ji bona yekîtiyê doktorên Kurd li dunyada çawaye ana me ba kongre xwe çêkirin me mêzekir ki gera em rêxistinekî çê bikin eger rêxistin tune nebe bi du kesan sê kesan va kongre wisa ji bona pêşerojê nabin gera em rêxistinekî çê bikin bi her welatî da rêxistinên doktoran hene li Avrupa'da her welatî da li Tirkiyeyê li Îranê Iraqê da îbirayê Kurdan jî bibe pêşniyara min li kongre dawî 2019 da li Duhokê bû min got em li Hewlêrê tenê defretî me ana bêgabe li Hewlêrê heye em rêxistinekî wisa vê bikin û bi hemû doktorên Kurd bibin endamê wê derê û ew rêxistin serbixwe be girêdayiya ne partiyan be ne rêxistina be ne oliya dînî be qet tiştekî tune be serbixwe be wekî pîşeyî lê me dixwastin vê meselê li kongre pêşerojê da Hewlêrê ku me dixwastin çê bikin wê bînin ziman lê Covid hat korona hat Covid bixede nedam em hêvîdarin pêşeroj da wê canê binin ziman belê yani ev proje hîn zindiye ez hêvîdarim zindiye zindî ji bimîne belê belê gelek spas doktor em werin ser warê xêrxwaziya te ku te karê te mezin ku te saziya alîkariya zarokan ava kiriye bi navê saz saziya alîkariya zarokan dixwazim te hinekî behs bike ji me re ev fikir ji ku hat çi bû destpêk ew saziya me navê saziyê ew saziya ne tenê bi xwe çêkir ew sazî me çend hevalan li hev re çêkir wexta ki em çûn Kurdistanê ji bona Kongre Mezopotamiyê ev doktorên Kurd ji Avrupa em nêzî min cewardin ji gam 12 kes bûn me li wê derê de dî rewşa zarokên Kurdan yani mirû bi çavê zarokê Kurdan de dibîne ku ew çiqa biaqilin lê defretê wan nînin zêdetir keçên me pir biaqilin wê jî bibêjim em hatin vê derê çend doktorên Kurd li vir ez naxwazim navê wan bibînim me hev re rûniştin û me biryar girt em
سازیەکی وێ بکن ئالیکاریەوان زارۆکان بکەن ئێکێ ماڵباتێن فەقیر تێنەی ماڵباتێک دەفرەتی خواتونن ئەم ئالیکاریەوان بکن بەوار زارۆکانە بچن بخوێنن برا پیشەیەکی بکەن دەستی خۆ و هەر وساژی ئەم ئالیکاری بکن و برا زمانی خۆ بیر نەکەن me bi wî avayî va saziya xwe ava kir saziya me saziyekî piçûk e yani yekî mezin nîne saziya me heyan niha tenê du parçe Kurdistanê da kar anî li Kurdistana Rojhilat û Rojava me nekarîn em nebigîştî wê derê ji ber çi zehmetiyan doktor di Rojavê da imkan tune me wextakî Kobanî bû me wê çaxê xas em gelek tiştan bikin pere ji dest me ket lê defretên polîtîkî yê siyasî imkan nedan me em ti şekî bikin lê me ew zarokên ku ji Kobanê hatin Sûrûcê man me zêdetî salikî hemû zarokên bebekên şo derê hatin me xarina wana bona salikî da me ew derser me lê xwe her wisa jî hemû doktorên ji derê hatin me alîkariya wana kirin malbatên wan re me xanî standin xanî girtin ku bira dervan nemînin ew kara me kir lê wekî din jî li Kurdistana Başûr da hîna em wî karî berdewam dikin li kampên peneberin de em gelekî kar dikin wekî din gundên dorê da gelek kar dikin em dibistanan tamîr dikin alîkariya zarokan dikin proje me ya dawamîn me li wî derê çêkir ya dawî ew bû ku me yetîmxanekî ciyekê sêwiyê bû dêwbavê wana hêla Daîş hatine kuştin nêzîkî 5 tane zarok tê dane me ji wana re kompûter girtin mekteba wana hebû me ew tamîr kir vê karî me ew pêş da anî nexweşxana zarokan ya hêwî li Doxûkê li Zaxoyê me gelek alîkarî kir wexta korona de ji me bu alîkariya wan kir wekî din jî hindekî zarokên me li Kurdistana Bakur hene em her mehan ji wan re alîkariya aborî dikin ku bira defretê wan hebin bira biçin dibistanê herin bira bixwînin û ji ber ku li Kurdistana Bakur da gelek zarok hene nikarin defretê xwe ne tunin yê malbatê ku biçin dibistanê ji ber wekî me em alîkarî bikin û em her mehê wan zarokan re pira dişîn Bele. Sponsor yani avakar û sponsorê vê saziyê kîne sponsorê we tenê doktorun an wekî din jî hene Nana gelek hevalên me dostên me hene mesela dostê me Alman jî hene ê Amerîkayê jî hene ew jî alîkariya me dikin doktor jî hene rast e lê wekî din psîkolog hene mamoste hene karkerê normal hene ew jî alîkariya me dikin anî êk ji rêxistina me bîstine ji ber ku ew perêkê tê me em yekî yek didin zarokan em dikarin wî îspat bikin her sal didin wana tedî ew rêxistinên mezin hene merû ku alîkarî kir zêdetir pere diçe bürokrasiya wê rêxistin ê me wernîne çi kar heye em çend kes çê dikin û em gişt bi dil çê dikin em pereyê saziyê jî nagirin perêkê tê hundir hemû tere ji bona zarokan gora Kurdistanê hûn çawa wan zaroka dibînin û ew çawa we dibînin çawa hûn hay ji hev hene bi alîkariya zêdetir alîkariya doktorên hevalên doktor ku em nas dikin li bajarên Kurdistanê de ne me re dibêjin işte em malbatekî nas dikin zarokê wana gelek zêde ne reşa wan ne baş e hûn dikarin alîkarî bikin em van malbata wan jî nas nakin ve zarokan jî nas nakin yani rêxistina me yekî polîtîkî nene siyasetî nene em tenê xêrxaz karê xêrxazî dikin em kesekî napirsin jî tu jî ola te çi ye kîja partiyî yan jî ninî lê şertê me hene gera ew li ser demokrasiyê kar bikin pêşa rojê da ew wek heviya jin û mêran qebûl bikin gera zimanê Kurdî bizanin nezanin jî gera hîn bibin ew şert ew bipirsiyane êk zimanê Kurdî nizanin em alîkarî nakin gera zimanê xwe bizanin gera wê pêşta bibin ew gelek gerîng e tirsa me ew e ku zarokên me pêşa roj de zimanê me nezanin ez çend salan pêş diçûm wanê yan jî Amedê bi rastî ez tirsiyan wan koronan da mirovekî nedî ku Kurdî daxife
هزار مخابن زانی دکتر و گاوه تبحثا وانه و آمده و باکره کردستان کر تزانه بیستی که ثبات کمپانیا زمان لکردستان دست بکریه جبو که زمان کردی به زمان دبستان زمان پرورده زمان فرمی لکردستان و ترکی لحاوردور کردستان و لدیاسپورای کمپانیا امضای هیه ام هیویدارن که آلیگر گلک بن پشگر گلک بن امضا گلک ورن آویتن وقت گوت براستی کیج ما ام دهرن ولات ام اوترس بمرچه ده به لکولانا پر ترکی که خافتن جه کردی بهتر و یاجی مروف ده ترسینه هرچی قص زمانه ما ماینده زمانه ما هی زمانه ما زندی لبلی اوترس هر چه ده بت تلیا خدانی سر بری نکمه گران بله دکتر قال لك سپاس جبو به سازیش بو ته بحثا به سازی دکارم تشتکی ببیجم سر زمانی کردی یعنی تشتکی باشه ام جوالاتان حکوماتان تشتی اصاب بخازن حقی می راسته لید ببیجم ام زیدتر جمالباتین خواه جگلی خواه را ببیجم لأوروپا داجی از چون مالباتین کردان زاروکی وانا لأوروبا جي كرمانجي نزانم كردي نزانم مالباطي خدا يا بالزمان التركي يا بجي عربي يا جي بالزمان أوروباي دنگ دكن لدفرت أوروبا ده هنه أو زارو كنا دكارن كردي هين ببن دبستاني كردي هنه لكسك ناشي نوداري ديو باف زارو كي خنا بكردي ناخفن بهفرا كردي ناخفن أدبيجم أم بري دس بر مال أخذ بر دس بيكن بمالين ويش نهر مالي خلكي تشتك جي بخازن لما هنا دست بينا كثير مالباتي ماذا زاروك ماذا أنا ترمى خاب حلو ساجي روشنبيرن مازي مالي خدا بكردي ناقفن أزجلك روشنبيرات زانم جمونا برسا كردان حرو كاردكن برتوكان دنبيسن سروكي نظام سازيانن لزاروكي وانا كلمة كردي نظام أو شرمكي مازن أزبر بيجي حزام خابن دكتور من الجيكي تدبيجي از اسيميلاسيون وك جينوسيد وكم كجيك كشتي دبينم تذكري برفره بحث بكي مثلا اسيميلاسيون كل قال كرد تايبات لباكور كردستان دبا وتسير اوي هر وها اسيميلاسيون دياسبورا جبو كردا چاوايم پر بالا مكشاند كتا بيغوتنا مل هفبينك تد لي راست هاتم اسيميلاسيون وك جينوسيد كارنا كي برفره بحث راست ازوال دامد يعني بان نجبونا نتني بونا باكوري كردستاني باين حرو ساجي باشوري كردستاني داجي هي وهرن الرجاوات داجي هي هرن الرجالات كردستاني داجي هي اسيميلاسيون دس بيغرتيو دچه من گو گوادن يعني از نروك حر باجاري كردستاني دا بيگره زاروکین مد سدیده هفته وانا تا به کردی نزان تشتیک مراد بیشن دبی از فهم دکم دی نکار باخفم او دست بیکه از بیشم 10 سالشون دا 20 سالشون دا کسی کی ویژن آبیجه نفهم جنکم و همو کرد وندا دبن انی مرو جنوسید پیوه کی گرانه مرو دبیجه ام وی پیوه کی شر ناس دکن مروف کشتن انی هاتنه لی ام از بیشم نه تنی مرود کاره گلکی بچکان شهر بکیه بوان را هر روزی مرود زمانه وانا مرود چند وانا جی ورفی را بکیه او گله ونداده به از بروی کت بیشم مرود گرات تجوی در بکیه و چند خو زمانه خود بپاریزه چند دامه زمانه من ناسنامه می او کچون ناسنامه جنامینه راستم ت لوبیا کردان چاوا دبین الدياسپورا دکتر زانر لوبیا ارمنیان و یهودیان گلک نافداره و خورته یا کردان ت چاوا دبینه روزا خان انا لوبی چیه مرو درکه قرون أوروبا يعني أمريكا دا حرو ميشان بكي وبقرا وبخيري أو لوبي نينه تجارة هلا زانياري دا هلا إقونوميك دا بيشتا بيجي تجارة شرخين دني ناس بيجي وقران ويش قاوي خابا بيجي
كان تقو أرمني ياجي يهودي ملا مزاهم بك اللي هلا أبوريدا اللي هلا وطنياريدا كلك بيشتشونه لا أمريكا دا أرمنيان يعني يحبي دولمند أرمنينه جبروا كيلوبيا وانجه هي لإما فقير أم قرآن دا دقيرني أم وكبي دخازن كسي ما قدر ناكي اگر کم لوبی دخازن گره ام سر وی کاری دا پیشتا ببین ام گره پوزیسیون هم بگرن کو کسی کی مگودار بکی دنگی نبگیجه کسی کی گره ام هیل آبوری دا پیشتا بچن لی هری گرین تشت اوه کو ام گره خودی کرداتی افاد درکبن ام دبن هر تشت سردم دبیجم ام دبن مسلمان دنی خلاص دکن ام دبن سوسیالیست همو کارکرین دنی خلاص دکن لی ام قروجه کی نبون کرد ام پیشی ببون کرد ورن شونه کی او که خویا آبوری پیشتا ببن زنیاری پیشتا ببن و چاقی لوبیا میجد که و درد که لی انا ویگا ویدا از آلمانیا دا اوروپا دا دوینم هر رو رژمه دا دوینم یکی کی کردستان پارلمنتو دا بیه وکیل یک انا بیه باکان بیه وزیر گلک خوشیه او پیشتا دبه لی او سهمیدارم او همو ببیجن والله هم کردن یعنی کوکا میجی کرداتی و چاقی باشتر دبه لی همو ناویجن ویجی انگر ویجی كم زيادة دبيجن اللي ترسامن هوا قالوا كردية وان شاوية از هر كردي بالا مدكشينه قالوا كردية وان شاوية از بارم كم زيادة دبيجن ام كردن اللي بيقومان بس دكتور تزان الدياسبورا تجي بحث كر يعني هزك خرد هي هزك كردستاني خرد هي وندبن دستي داغر كراندي والولاتين سربخوا اوانتاجك فرمزن دستي كرد دياسبورا دي ام دكارن چا به هزي خردتر بكن يا جيب خندي كو بيوسته بكار بينن بگوتن اكدن افكتيف بكن وزوج من افكتيف ام دكارن بكن بري گرا كرد بين جمهف ام یک دنگی دنگ بکن لی ام اگر هر کرده که تشت که دنگوت ام و ناتن جمعه و ام نبون یک ام قطش دیگه نکن در پن دستی خود ترا ببیش لأوروپا جی ام نخوشی ما کرده هینا بردوامه ام سیدان کومران دا کار دکن ریخستران دا کار دکن لی ام قرد نروجه که نگوتی ام کردن ام درد که اون دخازن همو دنی خلاص بکن لی پیشی گرا ام ببیجن ام کردن ام کردایتی خواهی قبول بکن و ام گلدن تشتکیش گرا نخوازن از بخواست سیاستمندار ننم از پولیتیکای جناکم جی فهم جناکم لی دبیجم مروف برا هر کس سر بشی خواهد پیشتا بی روش خواهی عبوری پیشتا ببه یا زانیاری پیشتا ببه پوزیسیون خواه باشتر بکه و به همو کردان کار بکه برا کارین لوبی و ساتی چی کرد انگرا جه ارمنیا، جه یهودیا، جه ترکان، جه فارسان، جه عربان وانا فهم بکن وانا علم کار جوارا وکی مناک برن و وانا را بخبرتن و کار بکن بله تم بحثا ریخستن و ریخستن کردستانی و ین سیویل کر تکیلی دوی چاوا بکتا تکیلی ریخستن سیویل و ین سياسي يعني تكلي رخصتين سيفيل برخصتين ولاتكو عملية دجين والله أنا يعني حين أنا استميت تاني رخصتين بشيء دا وكي كمالا دكتورين كردان يعني على كاريا سازي على كاريا زارو كان دا كاركر الكمال المدى يعني ام کسی نپرسن تو کی جان پارتی کی جان اولی نظام کی هر پارتی کردستانی مثلا دکترین کرد حتما جمع به هفرا کار دکن ام هر وساجی به کمل دکتران یه اروپایی مثلا یه آلمانان انگلیزان به سوئد مجر وارا پرتران کار کرد هر سال کنگره مجر آمریکایی کمل دکتران آمریکایی دلگاسیون گدهات و بیشتری کنگره مدبون و افاقتن چه دکرن يعني او هي بيشي ام جرا ببيجن ام چه دخوازن ارمان جمع وايه هرتم دبيجم ام كرد پر سياست ماندان هنده
هری کورانی کردستان مزه بکی سیدا نودی ما سیاستمدارن و هموجی پولیتیکوانن لی زانیارن ما و اکونومی استن ما کسی کی نینه گرم روی پیش تا ببن. اوی چاقی اد بیجم ام دکارم هر کارجی بکن. یعنی کارج بو کردن نتنی کاری سیاستی. هر کس لباش خواهد کار بکه امی پیش تا بچن. از ما تحمیل. تبینی آن هادی تماشاوانه کی نویسان دیدی بیجی خوازید سیاست مدار بونه. والله از سیاست مدار از نیم از فهم جناکم گلک سپاس از بیجم از کاری خواهد بکم هیم باشتر به. بله دکتر سدیست دکاری خودش خواهد بزارو کار گلک تکیل دارو تا علیکاری دیگه ترشا جوانین کردال دیاسپورا یا جیل آلمانیا تچوا دبینه دواره زمان ده دواره کردیاتی ده دواره پاراستنا ناسنامه ده دواره اینتگراسیون ده تچوا دبینه لگو قاسی کو تدبینی والله از پر ناوان کوملین و رخصتین کردان دانینم لی مالباتین کردان دا دبینم او گلک اینتگره بونه او باشتن پیشتا چونه از آنها دبینم لی اونیورسیتان دا مثلا ناف طلبه من دا مزید کم هر سال زیاده تر کرد هنه یعنی ببیجم سمستری که دا پینسیت هنه خواندوان هبن که ماسی 10 کسی وانا کردن از وی که دبینم گلک سربلند بم گلک کیف خوش بم او هر سال زیاده تر دب نه تنی هلا طبی دا هر مساجی اونیورسیتن دا دبیجم انا اونیورسیتی اوروپا دا هجمارین خورد و کچین کرد گلک زیاده بونه و اوجی وکی سینیالا اوکی اینتگراسیونه و ام آنا هدی لوی ولاتی دا بون مدشون گرد ام بون اوروپایی جبری که جی از دبیجم ام کردستان اوروپا تینی و گرم و خودش درکه. بله. رئال کردستان اوروپا ویاجی ترمک نو معیشه پیدا کرد. کردستان اوروپا. دکتر پیدا کی پولیتیکی نه فهم برای کس مختلف نه برای وکی اکتیویشن نه بیانی تفاضل میتوشه ساتونه خالی نه کرده اوروپا نه هر بگمان کرده اوروپا نه اره دکتر تزانم بحثا اسیمیلاسیون اکر تگوت برفره نکی بحثا وکر تزانل دیاسپورا گلک مالبات جترسا اسیمیلاسیون اکو جیانه دواره زمان ده دواره ناسنامه ده دواره چانده ده جوه ترسا اسیمیلاسیون اکو جیانه جبر دولتین داگر کر دماتین اوروپا یا جی دیاسپورا یا جی ولاتین دن جهانه نویرن زیده انتگری جواکه ببین جترسا اسیمیلاسیونه تلسویا چی دبیجی يعني أبجد بقالك بروبلمين سوسيولوجيك اللي ولات كله دجين جي قالك مالبات عن ره جبني باري درناك هبندنا بينا اسيميلاسيون انتجراسيون ده بروبلم چه بنت وانا راست هاتي يا جيت وقت دكتور نكا اسيميلاسيون لاوروبا دا اوجد بيشروج دا ببه از يور تحميل از نرود دبينه يعني قالك مالبات كردان هنا زارك خرطني بالماني بانجليزي دا خفن يا فرنسي او كرديج نزانن حيانا هقلك مالباتي كردان دا وان زارو كنا هندك وانا تركي زانيا ويجي نزانن انا وانا قافين بيشينك او اسيميلات ببن لاوروبا دا ام باور ناكم كان بيشاوي ورزو بغن دفرتي مجينين تدي انا وكي تركان وكي فارسان وكي عربان امكاني ما هبانا مرد كاريا وي هندكي براز هيدي بمشي اوجي اسيميلات بن نتاني كردن ليه وانا عندك هدي دمشي اما زوتر ده شيء عندك بيشتا ده شيء لأد بيجم دسانجي جرا مالباتين كردان مالا خدا بدنك بكردي باقفن خدي كردياتي خد در بكفن أد بيجم ام أنجا خوي شاغي دكارن بيشي أو يبقرن أو ترسا ماكو ام درنا كفن ناف في كومالين ناف في ولاتين في أوروبا دا جبركو ام دترسن اسيميلات ببن انتجرال نابن ادبيجم ام نتني او سدمه جبركو ام ولاتك ام جيتين ام ترسيانه او كان اصلا ميا پروردي تركيمه اصلا پروردي زيده ببه او ترساجي نامينه انا اوروبا دا
دفرت هنه کسی که ته بزور اسیمیله ناکه تک مال با تا خدا زارگی خلا کردی دیان کر کسی که نوجه دیان نکی یعنی تو کار زارگی خو بشین دبستان کردیجی او ترسان پیشی هندری مدایه yani Avrupa'da ötürüs ne hafçayı? Bele, bele. Doktor tecbo merovatiye u jbo kurdiyatiye gelek xabat kiriye u tuhinji dike u zêvidarim te bihtir bike. Gelo tiştekî ku di dilê te dibaye ku te heta niha nekiriye an jî te kêm kiriye heye û li ser wê jî tu projeyên te yê pêşrojê hene ya jî çi ne ya jî tu fikirî çi bikî? Valla proje من هری مزن ادله مده اوه کو ام کنگره دکترین کرد جای یا پیشمی جی آنادستان پیک بیدن یا دهان و ام رخستنا دکترین کرد آوا بکن کو همو دکتر و زانیارین کرد براورن جمعه و رخستنا خواهی بکن او دا خازم هری مزنه و کدین از هیویدارم کو کردین اروپا بر زمان خو چند خبیر نکن زارگی خراب کردی با خفن مربوط خدا برای کردی با خفن و برای چند دامه و زمانی میوندانه به وقتی انج نکام چکی بیش. بله. ده پیوینکته ده از لگوتنکته راست هاتم از بارم تدست بکا برنامه‌جی هنکی بحث کر تبیجه بالا من کشان دی کزاروکی کردان پر جیر و زیرکن و هگر کند بن تسیرا ظلم و بندستی و شر ده بجین و امکان جوان رو ورداین و گلکی سرکفتی ببن تجبو جوانین کرد ین لدیاسپورای و ین لکردستانی وقت دکتوری که خبات کاری گلی خواه و خدمت جوان دکی تو چی دبیجی جوانی مرا؟ چی سیرت چی تبینیه جوان دبیجی؟ اوگرا باوری خواه بخواه بینن بله. زنم ولاتی کسی به هاتنه و شرطی کنتی دا مزن بونه نافقیری دا مزن بونه او دفرتی وانانینن لگره او بزنن که او گلک جیرن گرک با آخلن اگر که او بخوازن دکارن ببن هر تشت لا اوروپا دا دفرت هنه مرو دکار آلیکاریا وانا بکه و از هیویدارم همو رفشن برین کرد چند ضروکی کردان بگرن آلیکاریا وانا بکن ری نشانی بدن و برای زمان خود بیر نکن و برای همو دفرتین که اروپا ده هنه خودی درکبن و برون دستی خود او دکارن yani dikarim bibin her tişt û dikarim bibin kurd jî ne were ew dikarin ew gere pêşî bibin kurd wêşna bibin her tişt ez radibêjim Belê gelekî spas doktor ez gelek kevxweş bûm bi mazûbaniya te û ku tu bû mêvanê dengê diaspora û ku me karî bû behsa kar û xebata te ya hêja û pîroz em bikin ji bo hemû Kurdistaniyên ku nihal me temaşe dikin malata ava gelekî spas û her wiha serkeftinê dikarê te dixwazim hêvîdarim proja te ya pêşerojê xeyala te ya pêşerojê ku yekîtiya doktorên Kurd ê hemû cîhanê rêxistina wan hebû hemû endam bin ku ew xeyala te pêk bê ku em jî bi kêfxweşî bijîn û bibînin ez bu ez hêvîdarim gelek spas doktor gotinek te nîdawî ez dixwazim spas bikim û ku ew difret da min ez pêşdarî programa we bûm gelek spas û gelek silav hemû zarokên Kurdan gelekî spas malata ava her hebî destxweş temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya xwe spas ji bo ku el me temaşe kir û em spasiya teknîkerê xwe yê çarpelmediya dikin ji bo alîkariya wan û spasiya doktor Hüseyin Bektaş dikim ji bo beşdariya wî temaşevanên hêja tenê dixwazim dîsa bînin bîra we kampanya ziman ji bîra nekin îmze bikin belav bikin agahdari bidin bişopînin em bi hevdûrê li zimanê xwe xwedî derkevin em zimanê xwe zindî bihêlin em ji bo zimanê xwe girîngin û em pêwîstin ji bîra nekin lînka wê jiyan ha teknîkerê me xistin çatê li wir heye hûn tenê pêl dikin û belav dikin û dişopînin gelekî spas dema xweş êvar baş Kurdistan